Kangpokpi Division MSPDCL in Lamdih Lole Dantuki Kala Kolphemeivah Kisuhto ho Kholna apat tulanin tunin zong lower Kalapahar le middle Kalapahar ko Chelha ananezom kinun ahi. Dunia Kangpokpi Division MSPDCL Deputy General Manager Thalsa makai na Kholna anane na bachun Lamdih Louva Kolphemeivah Kisuhto mithum anamanda ubin ape penin disconnect anabolpi tawin ahi. Lamdih Louva Kolphemeivah Kisuhto kimando ho chu lower Kalapahar kon Bisnu Prasad Gautam le Biraj Bista ahin middle Kalapahar kon Dil Bahadur Chatri ahi. Deputy General Manager Kangpokpi Division MSPDCL Thalsa min asay na Lamdih Lole Dantuki Kala Kolphemeivah Kisuhto ho Kholna hi zapiding mama gyal na kibol ahi ziin consumer sole khosung vengsung Chelha gamsung Bible hon to sut chidin team na le nge na anezin ahi. Aman asay ben na hitabang Kholna hi kibol zamjing ding ahi. Lamdih Louva Kolphemeivah Kisuhto zosi kila do pi so ke ding ahi ati.